ya salam. Bugün dayan da köhnə evdən təzə evə keçiş edirik. Oranı çəkmədim. Lazım da deyildi. Yadımdan çıxıb. Neyse biz indi keçişe başlayacağız birazdan. Samolyotu gözlürük. Bacım da axmaq bilmədiyi sözləri yazır və samolyot gəlir. Çatıb deyirlər. Götür çamadanı. Çamadanı götür. Getdi. Gel bura. Gir bura. Özü gedər bırak. Da qabağı vermə də. Özü gedir beləncə. Çatdı bura. Gəlirsən yoxsa gedim? Gel. Gel oturayım burada. Çamadanı birinci bura koy. Gel bura gel bura. Ha? Buraya gel. Ha? Gel bura. Dağımıza. Çamadanı koyayım bura. Çink koyduk. Hayır. Koy da bırak yine. Nefşe gel koydu gel. Oturay. Dizin. Nasıl yazdın? Yok hiç oraya bu bakalım. Az şey yazımları. Samolyot gelir. Haydi otur. Otur dille. Kemerlerinizi bağlayız. Kaç. Neredesin? Otur. Qabaqda otur. Qabaqda. Burada. Ah bak orada adam sürür. Gel otur yerine. Otur. Oturmuyor mu? Olur. Adam say başı. Eğer telefon düşürtməsəydin, hə? Neyse, indi məncə gedəcəyimiz şəhər əla olacaq, hə? Her cede. He? Hara gedəcəyik? Bakıya gedəcəyik yəqin ki. Məncə şey gedək. Hele. Deyim. Qaşa bir dənə şəhərə gedək. Ha. Eləmə dedim axı. Bana deyəcəm səni. Yaz yaz. Onu boş otur. İsteyeceksin. Gözlə yine. Sen bu ciddi. Samolyot gedir də. Birazdan çatacağıq. Çatdı. Düş. Çamadanlar gidiyor oradan götürə. Gel. Gel. Çamadanları götürək oradan. Çamadanı getirdim. Götürdüm gel. Buraya girək. Daha paraşütle atlamaya lazımdı. Buraya gözle belençi. Anın şey yanır. Başımızdaki şey. Gel bura. Qaydan da buradan düşürlər. Qaydan da buradan düşürlər. Axmaq. Heç gəlməmsən bura. Neyse. Gel. Gedək. Hamısı. Bir dakika gözle. Taksi. Biraz gözleyək. Birazdan gelir taksi zaten. Ya biraz başımızı orada bize fırına yansın ha. O şeydi de. Neyse maşın alıram. Aldım. Maşın gelir. Maşın geldi gel. Maşın adam da sürdü. Saçımız cedi. Saç değil arabalı. Oo göğe bak göğe bak. Ha? Görürsen onları. Ha? Ne var orada ha? Ha? Ne var? Neredesin? Ah bak. Aa sen de olmuyor bak. Selfie. Ha. Dayan. Bak. Göğe bak şimdi oraba görsen ne boyutta oldu. Ha. Qaşaya bak. Burası qaşa şəhərdir. Sür bacı. Sürürüm bacı. Ama çok qaşa yerdir. Hızlı bu ha. Ev alacağım indi. Biraz da kaydet. En üstte gedirik. Oo, binalar olan yer çok qəşəngdir də. Düşür. Düş. Maşını sil. Maşın qalıb bağaca salar. Maşını silmək olmur. Maşını almışıq. 1 milyon. Ay bala. Getdirəm maşını. Düş. Bağaca salacağım. Hadi yaz. Oturmalıyım. Dede. Yaxşı açacağım birazdan. Çəkil oyunu. Dalda oturmaya yerdi bu. Birincisi. Açtım. Açtım. Sen bağlayabilmezsin çünkü sana ev hatarı verməliyim. Gel sana ev hatarı verim. Dayan bağlayacaksın indi. Все. Geldim. Hara gedim. Mesela. Her dakika beni kucağına götürme. Hoşuma gelmiş. Gördüm. Ve evi gösterir. Bura mizimiz ve kukna var.
Balaca bir. Hayır ceder. Sonra yuxarını göstərir. Burada belə oturma alanı var. Dostlarınızla otura bilərsiniz. Özdə 6 nəfərlik. Yəni burada tualetdir. Gördüyünüz kimi qəşəngdir. Bura bağajdır. Mən həmişə burada balaca bir uşaq olanda tualet var. Ha bunu. Yox, qalıb. Bəlkə getdi yenə. Nəysə, onu qoy otağa. Çamadanı qoy otağa. Hansı? Sənin otağın gəl budaya. Nurun otağı bu da. Sənin otağın buradır. Hayır. Bax bura çıx yuxarı. Hı? Yuxarı çıx. Gel buradan düşmeyeceğim. Yani sen öğreteceksin. Gəl bura. Bura gir. Bura sənin otağındır. Və Nurun otağı belədir. Gördüyünüz kimi otaqdır. Pəncərələri bağlama istəsi. Belə bağlayırıq. Amma qalsın. Çox qəşəng şəhər görünür. Çox xoşuma gəldi. Və bura tualetdir. Yuxarının tualeti. Burada boş otaqdır. Dostlarım gələndə. Və burada mənim otağımdır. Ana git dostlar çok. Ana deyil, bacı yaxmaq. Burada da bu otağın öz tualeti var amma hamamı, hamam da var. Kaç dəqiqə. Hadi buranı ya. Bu kasa necə açıldı? Ha? Bir dəqiqə. Bir dəqiqə mən baxın, bağlıdır, heç yerdən açılmır. Amma tualetə oturursan, Bana. haçar var. Tualetə oturursan kasa açılır. Vay. Və gördüyünüz kimi şokdayım. Necə? Açılmır ben. Necə? Bu. Nə açılmır? Çünki qapı kilitlidir, axmaq. Qapını sonra o açılacaq. Nəysə, bugünlük videomuzdan və bu qədər olsun. Dostlar. Ana diralar. Bay bay, videomuzdan bu qədər. Öpdüm. Videoyu bəyənin və like atın. 2 saatdir uğraşıram. Bye.